Fundzise kwethembeka kuko konke lokwendako ngoba uma uthembeka emsebentini wakho nebantfu batawuthemba ukuthi cha lokwendako kungiko sibili. Mbukeli namhla ehlelweni nginaso Nenkhondlo wethu Mvuselelo Mavuso. Utasicocela ke Mvuselelo ukuthi who is Mvuselelo? Smart kabandi as Nenkhondlo phinze nje as Mvuselelo because we are interested to know ukuthi Mvuselelo kahle kahle ungubani. Mvuselelo, welcome to the show. Siyanivusela ehlelweni babukela emakhaya. Ngosicocela nje nembukeli ukuthi uma sikhuluma ngamvuselelo sikhuluma ngabani? Mvuselelo lijali liselincane ngelikhulele kalamgaphi esifundzeni sakamanzini. Lijali litsandzako ke tintfo letifana nemasiko nemahambo lelitinakako cishe yonke nje imicimbi yemasiko nemahambo ngiyatinaka. Ngiyo legcine ingifake la kule ihlangosi leti labo Nenkhondlo. Kucala kwami kuba ngiNkondlo kungeminyaka wa 2015 nangenta form 1 esikolweni eNyanza. Nginaka tinhlelo nje lidlala kuboswazi TV emasiko nemihambo ku radio tasebukhosini. Mostly benginaka na letimbongi natibonga before lelo hlelo. Ngithatha lokuncane kwaya ngakhula ngagcina nami sengikhona ukuthi ngiticabangele mina ngitibhalele kwami. Azane emhlabeni wonke uyindzaba mlonyeni, Afrika yonke ikhuluma vilinye. Eswatini emhlabeni ushiye tinsandzane tingedzama, imithi sele yodwa. Kati ulala etiko akunalutho, litiko letemphilo selilila imihla ngemihla. Umhlaba uhlanganise wonke, ufuna likhambi lekukuphunga kepha uphungeki ngoba sewuhaze umhlaba wonke. Besisolo sikubukela khashane kuhle kwelilanga lasebusika, kanti kutala kwelilanga kwanza kwakho mahazane. Uphothule indlela leya emathuneni kwaba sililo, etibhedlela bukhwehle bomaye. Emakhaya asele odwa. So yaqala ubhala ngelimi leSiswati noma ubhala ngesingisi? Bengicishe ikakhulu ngibhala ngelimi leSiswati kwaye ngagcina ngibhala ngesingisi kepha ke bekude le motivation bengiyithola ukuthi vele ngingabhala ngesingisi since indzawo lengikhulele kuyo indzawo lesemakhaya most people bafuna ungathi bangeva lokuthi uthini bengicishe vele ngisebenzisa Siswati etinkondlweni leti. Okay, so tibhalile tinkondlo takho utihaya kuphi? Bengiye nangisafunza eNyanza bengitihaya esikolweni eNyanza maybe ngema Fridays kunema special events bengitihaya tinkondlo cishe ngito tindzawo la bengitihayela nasemiphakatsini nangabe kunemhlangano ngihambe ngithola lithuba ngihaya tinkondlo noma enkundleni bangibite nangabe kunemicimbi lotsite ngihambe ngihaya tinkondlo khona. Wonke umuntu bekacisha amangala ukuthi hawu lo mfana ngoba ngisesemncane ukuthi hawu lo mfana le talent elingaka ulithathaphi. Njengoba ke sisemakhaya uthola ukuthi kude le exposure la ngitawuvela khona uthola ukuthi ngamhlambe namuhla sengingatiwa njengemuntu lomkhulu eveni kepha ke ukuthi sisemakhaya bebakujabulela bafisa lokuthi ebe lo mfana uyahamba uya etindzaweni letitsite njengalabanye lothola ukuthi bayahlabela sebalidzinga lehlolo umuntu lotawuthi ngale ku background abonge noma asho leto tinkondlo. Beba nako ukuthi nasingathola lithuba ke kepha ke mhlambe ngetimali mhlambe nangani lingathi ingetulu kwemandla abo bengeke nami ngithi bengekuchubeke ngaleyo ndlela nami lebengifisa ngayo kona bengifisile ukuthi le talent lami kulesa sikhathi lesa lihambe kakhulu. Nangibukela tinhlelo incumbi la ku TV ngifunzayo emaphephandzaba cishe ngiyalibona lehlangothi letinkondlo liyandlondlobala kakhulu la eveni. Bonkondlo sebanengi sebakhulile emhlabeni seyindlela yokwakha sengakhona nami ukuthi kusasa ngilethe sinkwe etafuleni ekhaya ngabo bonkondlo because nasibuka nemathuba emsebenzi akasasila bonakala kahle. Sengakhula nami futhi ke inkondlo yinto lecishe ngathi lo munye umuntu uyamlapha emphefumulweni. Ngiyo into lebengiyenta ukuthi nami ngitithole ngiba motivated kakhulu ngoba nangabe ngilingethwe into sengiyayicabanga lenye uthola ukuthi angiyibhali ngikhuluma kuphela. Ngalokuthi ke nginaso leso skill sokucabanga uthola ukuthi etinye into sengiyadengcisa angisabi solonke ukugcina ukuthi lokhu ngivise ebhlungu maybe besikube sidlala ibhola sahluleka sengatifundisa nje ngabo lobunkondlo ukuthi sekuyangilapha ukuthi nangabe ngilimele ngithi hayi kutawulunga. Buhle besive semaswati maye mahle emaswati maye sihle isiswati sawo maye yinhle imvunulo yawo maye yinhle imvelo asewuve phela mkhulu ukhuluma nelibhungu
lungisa umgudlo wami ufake isihlangu sami, ungakhohlwa kunothisa sigeja sami, ukhumbule kunothisa nelibhele lami, ungakhohlwa tinyoni tami lengitawufike ngihlome ngato ebuthweni. Nayi intfombi yeliswati utayibona ngemagwalagwala enhloko, utalibona ligcebesha, utawubona umgaco, utawubona umjijimba. Ngingayishiya kuphi indlamu, phela uyitawunotsa ngayo emafahlawani, ngisho emacakala. Intfombi yeliswati letelwe Eswatini, ikhuluma Siswati, idla kudla kwesiswati, lokwadzabuka nakudzabuka indzabuko idzatshulwa kudzabuka temdzabu. Since-ke unale passion kuba ngisonkondlo awuphazamiseki yini imvuselelo esikoleni ngoba ngiyakubona ugcoka uniform lokusho ukuthi usesengumfundzi? Ngithi esikoleni ngiphazamiseka kanganani because isikhathi esiningi isikhathi sesikole ngisithatha ngifundze nginakati incwadi, kepha-ke ngoba etikolweni sekucishe naleli hlangothi letinkondlo seliyanakeka eSwatini. Nami sengiva ngimotivated ukuthi mhlawumbe nangabe sifundza ngetinkondlo nginake, nangabe thishela angekho ngiva ngathi kude bantfu lengingathi ngingacoca nabo ngithi sengibhale do labanye bafundzi beve bathi nawe wenda leyo nto la, kodwa hayi ngichubeke ngikwente ngiye ngijabule-ke nabathi wenda le nto, ngoba ngiye ngithi ukushiswa ngimona noti ukuthi uva ukuthi vele kukabi, ukushiswa ukuthi yena akakhona ukukwenta. Ngiyo le nto le ngenta ukuthi ngibe motivated, ngibe nalo gcozi lokuthi angichubeke ngikwente kakhulu. Mvuselelo besifundza naye eNyanza ngamkhanzi eNyanza mangifika 2016 mina. Sabe sifundza naye ngamathi nje ukuthi ngimfundzi lesinaye la esikoleni. Awona ukuthi ligama lengamchaza kahle mara lengakusho ukuthi kusedele ngeke ngambona lofikayo kule standard lakiso ekukhulumeni tinkondlo. Because ibeke kwenda ukuthi makakusukumile eNyanza endale tinkondlo kude bangasukuma esitolweni namhlanje. Ebanganini bakho ngoba ngiyakuva ukuthi labanye bayaye bathi sokucalela impilo yakho. Bayakusupporta yini bona nabo thishela esikoleni? Abangani bami ngingathi nabo thishela bangisupporta vele ngalamave ekungikhutsata sonke isikhathi ukuthi lelikhono lonalo le bunkondlo alisilo lelitayelekile, incumbi yabantu bede balithathela phasi ungathi akusiyo into labangathola lokuthide ngako. So bothishela nebangani bami bahlale bangishayela ihlombe nangabe bengithula inkondlo noma bengihaya bengenta bumbongi. Mvuselelo ngumfana lo cishe uyalalela, uyatimbandzakanya konke nasifundza eklasini, so uyagcama kenyalo uyaveta ukuthi unelikhono lanalo lebunkondlo ngoba sowukile wasihayela inkondlo eksene emthandazweni. Ngumfundzi ke lecishe futhi ngathi uyanaka letintfo tesiswati njengoba angumfundzi lokhonako ukuthi ahaye bunkondlo, siyambona lokho ukuthi uyafuna ukuthi andlondlobale kuleli khono lakhe lebunkondlo ngoba nangunyalo wenta intfo cishe labanengi bafundzi asinabo labahaya tinkondlo, kepha yena uyavela uyasitshengisa leli khono lokuthi yena uyafuna kuba ngiletinye timbongi letikhona letitawugcama tatiwe naleli khono lanalo. Ngathini-ke kukhutsata bosonkondlo ngakhona labanye bafundzi labangibo bosonkondlo but bakulesigaba sekungathembi ukuthi ngingisonkondlo mbamba yini, babhalile bayabhala ngoba labaningi bavame kwenta emadayari. Sometimes le diary yakho nasothi ayibukisiza uthi hayi man yati inkondlo lena ungabakhutsata uthini bona? Bacela ukuthi bafake amandla banake ngoba lobunkondlo seyindlela vele lesisitawuphila ngayo kuleli hlangothi, ngoba nawubuka nje bengisho ukuthi emathu emsebenzi sekude umuntu usekangakhona kuletha sinkwetafuleni ngabo lobunkondlo. So ngingacela ukuthi bafake amandla kuleli hlangothi leli, kuyaphilwa. Ngeke ngithi nami khona lenginako namhla, kepha ngihambe ngiproud nje lamgwaqweni ukuthi nabo labanye bangibita nayi lembongi ngive ngijabula lengikhathi emphefumulweni do ngithi exposure lenganani, but ngive ngijabula lokuthi wakhona abantu labangibona ukuthi nami umsebenzi wami muhle. Kuthata kakhulu bafundzi ukuthi basinakele kakhulu ngoba ulimi lethu leSiswati libonakala ngathi lifuna kushabalala. Njengaye nje Mvuselelo cishe liso lami ngeke lisasuka kuye ngekuthi siyafuna lokuthi kusasa letimbongi tichubeke tibe khona, naye lokuhaya letinkondla tibhale. Siyathemba ukuthi nakadlondlobana naleli khono lakhe siyamfuna simbona nakusasa tinkondlo takhe setsetshenziswa tifundwa nalatikolweni ngoba tinemlayeto letiuphethe locishe utasisita sonke nangabe stilalela. Kubatali ngathi asesinake lelikhono lebantfwana lababanalo labalivetako ngoba bantfwana baphiwe ngekwehlukana. Kubothishela asibanake nebantfwana bethu nasisabafundzisa lokuthi lapho bavela bagcama khona
sicinzetele kakhulu khona ngoba kwathi bani kusasa lelikhono utawuphila ngalo abuya asite nemndeni wakubo. So kuleti inkondlo takho ke emvuselelo ngiyiphi nje lothi yabona lena ngidawuthi nanginihayela yona cha liningishintsho lento wendeke empilweni tena. Inkondlo lenginayo lengicabanga ukuthi vele itawuthinza inqumbi yabantu inkondlo lekhuluma ngokuthi indvuku ayiwakho umuntu. Since kulamalanga sibona lizinga le gender based violence likhule kakhulu. So nami ngikule hlangothi lelithi asikukhweshiseni empilweni eliminate empilweni yethu loku le this act because yimpi ayisiyo le kahle ngoba ile maphepheni nje sesifundza ngekufa onke lemalanga ukuthi isibani soshile bekulitha bebaselithandweni kuhlukubete emake kuhlukubete kwabantwana ngicabanga ukuthi inkondlo letawucisha itawuthinza inqumbi yabantu. Indvuka ayiwakho umuntu kunakelephi Maswati kunakelephi Bungwane kunakelephi Malangeni ngisho kuwe muntu lomdvuna lo sagucuko waba luhuzo egameni lelithandvo ngime emathafeni etintsabeni temdzimba ngidzinza sililo esidzinzwa bodzadzewethu egameni lelithandvo lutsandvo kanzi yini vele ukhala komuntu wesifazane sokwaba insavukela umqhilo wesidvwaba emaphepheni kumabonakudze etindzabeni tindzaba batiswele bona ngekweswela lati lekutimfumfutsa lelivi lelikhalako lihlaba emadlelweni nemvelo seyilila imihla ngemihla. Bantfwana babhace phasi ematafula sandla sababe sibovu ingadi make uma nceba umtimba wonke egameni lelithandvo lutsandvo kanzi yini vele kunalive lasomhlolo emadloti namveli nchandi sebasifulathele kuphuma kwelilanga empumalanga kalanga kusho kutala komuntu wesifazane kusho kukhala komuntu wesifazane egameni lelithandvo lutsandvo kanzini vele Maswati indvuku ayiwakho umuti ngete yawakho umuti Maswati asibuyeleni esiswatini sethu sihlale phasi sidlale tihlanzi endlini kagogo sibuyele emiyalweni ya mvelinchandi emiyalweni ya ugogo omkhulu emiyalweni ya somhlolo emasiko nemhambo likhambi lokuphila kwethu. Mbukeli zawuthi vele kuye emvuselelo asiyala asicwayisa ngato tinkondlo takhe. Ngiyethemba mbukeli ukuthi kuningi lokufunzile angeke ke ufunze kuphela kepha utawenda lokhu lokushiwo ngileti inkondlo lokungiko. Sitawuchubeka nalo hlelo mbukeli siye kuye Mthobisi Shabangu lodvebako. Imidvebo yakhe ke mbukeli mihle nje sibili ungazi ukuthi hayi lo mumfu lona akadvebi mani uvela thatha icamera ashuthe kani cha usebenzisa dona Tandla takhe. Welcome to the show Mthobisi. Ngicela nembukele ukuthi who is Mthobisi? Thank you so much. Sinosela sisi. Ligama lami ngingumthobisi Shabangu. Ngichamuka kalamgabhe eBhonya. Yes. Mthobisi Shabangu. Umfana lotalwa ukheka Shabangu khona le kalamgabhe eBhonya then uphuma ekhaya ehloniphekile kakhulu. Yes. Ngiyambona Mthobisi uthobekile. So Mthobisi ngiyabona la lesikhona khona kunemidvebo lemihle. Lokusho ukuthi Mthobisi uyadveba. Kunjalo sesiyawo ngiyadveba ngisebenzisa bopendi then ngenda lo msebenzi wami. Senze bopendi ngibathenga eKhuba Trade. Ngisebenzise le canvas. Icanvas ke yakhiwe ngendvangu lemhlophe. Leli yadi bese kuba nemaplango amaplango le yes ngakha ngawo le frame bese kuba panel nails le ngihlanisa ngawo lamaplango kuze kuphume le frame. Yes ufundiswa ngubani Mthobisi nomsebenzi okuhlena kanjani ngiyabona nje na ubala letinto uvakala njengomuntu loyifundzile leli cha kusiko njalo sathewethu lo msebenzi vele sithi story cha ngacela ukuthi lo msebenzi vele ngawuphupha ekubeni ngibone lomunye umfana adveba esikolweni eprimary. Yes ngesikhathi sema exam bengimbukela lo mfana nasesicithe nje lokubhala lama exam. Yes ngimbukele nje njalo but labanye abantwana abadlala but mina bengitinika lesikhathi lokuthi ke ngimbukele
kwathi ngasinye isikhathi ngikhanze ngathi ngiyabhutha ngathi ngidweba njengaye. Bekuba ama-advice kulabanye abantu, okay, ukuthi kudraw kanje ukuthi akusita kuphi. Lokunye lokwangisida labangitshelanga ukuthi okay, hamba ka-YouTube then ubukele i-YouTube channel, ubukele kakhulu then urepeat lama videos then to bese sekuyangena ke bese kuyaflowa nina so wenda because info lo ibukele angeke bese soyayikhohlwa kuyenda. Okay, so liyafihla na ubuyela kwesithubu udraw noma soyaqala uyadweba uyabalayela abantu ukuthi okay ngidwebe naku nithini ngakho. Lokwesithubu bese ngibakhombisa ngoba bese ngititshela ukuthi okay sekungcono nongakaqala bese ngibakhombisa but nje naloku bese bangidisappoint labanye bebangijabulela but bengithatha kulaba labangijabulelako ngakunaki leti ngikhuluma nathi leti ngilimatako ngiko lokwangenda ukuthi ngichubeke phambili. Okay, yes, ngiyibona imidwebo yakho mihle lokusebenzisako akuduleli yini? Kunako ukudula kwadula kuqala kunako ukudula kuqala nje sacala ngako ukuthenga but nyala akusendi lokuthi kuphele konke kanye sekuphela lokushiyana ukuthi okay asengibekise nje ngalo band ngokuthi ngithenga lo 5 colors lo white, black, blue, red and yellow. Ngeke aphele konke kanye wonke 5 kuyenteka nje kuphele white then ngihambe ngiyothenga white. Yes, okay. So ngiyadibona wenda njani ke uyangibheba uthi no ngimbonile at Opportunity TV aze ngimfebe noma ugadze ukuthi kufike bamfu bathi Mthobisi yathi ngibona umfebo wakho ngicela umdwebe uyayiwende njani when it comes to ama customer akho? Okay, lo ngisitwa ku Facebook and WhatsApp then ngiyakhona ukuposta ku status and then ngiyakhona ukuposta ku Facebook futhi ngizamile nekwenda page ka Instagram. Okay, ngiyawatfola nama followers ngileyo ndlela lengitfola ngama customers hayi ukuthi ngivele ngiye kulabantu sitwa licingo ukuthi ngipostele info la ka Facebook na ka WhatsApp then Instagram. Mbukeli ngethemba ukuthi kuningi lokufunzile lihlelweni lanamuhla futhi udochubeka uwasupport eMaswati le ndawo na umsebenzi weTandla nabo boSonkhondlo. Sitawubonana evikini elitako ngaso sikhathi esifana. Goodbye and God bless.